endala manje uyisikile esisodwa pheka kwakho phuma ibhodwe lakho anti uyeka ingane washele sodala nina mali kabhuti leyo ngane izimali kabhuti yanyeke nje umakhotaze lo shintsho aphile kahle nomyeni wakhe awulonitshele Look at some of my SMS. We put down 10 and hey, 10 and Zako, no one. Kuba hey wazamlanda ukhismus walonyaka sekuphumena amaqiniso hayi man bye man Dagiwe mina dagiwe ngiphosile dagiwe mina dagiwe mina dagiwe ngiphosile mina ngiyanibingelela nje kuzona zonke indawo la ningibukele khona njengamanje umdumazi lo ubona benza umxolisi umfana waKwaMhlongo ibhove elincane igeza lendalo umfana waKwaMhlongo ke lona lapha kwaShikshele ebheka amandla endaweni yaseMtubatuba kwesenkosi uMkhwanazi esifundeni saKwaZulu. Inhloso ke yokuba phambi kwenu esikhathini samanje ukuzonethulela nanka ama-link ngokuhlukahlukana kwawo kuma-digital platforms bese ngixolisa kakhulu kunesimo esithe senzeka sokuthi ama-link ethatha isikhathi ukutholakala lokho ke bekungasi inhloso yethu ukuthi kube ngaleyo ndlela siyaxolisa kakhulu angeke kuphinde futhi kuze kwenzeke ngoba nathi besingekho aware ukuthi kungaba ngaleya ndlela kusho ukuthi sithema ngabe se-upload ingoma ku-DistroKid kwase kuba khona ama-challenges esithe sadibana nawo khona kodwa ke njengamanje i-album yamagoso iyatholakala kuwona wonke ama-digital platforms ungangena nje uyisearche uzoyithola ngibonge kakhulu futhi ngendlela engibona abantu bereacta ngayo not ukuthi bengijatshuliswa ukuthi abantu bayakwata bakwatela ukuthi ingoma bayitholi kodwa lokho bekunginikeza isithombe sokuthi abantu futhi kahle kahle bafuna ukungisupport endaweni efanele ngoba ukube bekungabanye abantu mhlamba bangangithandi bebengeza ukubana ndaba bezogoqa izandla maqede beyithatha ingoma la kungafanele khona so ngiyacela ke bafethu ni support ingoma yethu i-album yamagoso iyatholakala ingoma zonke kuma digital bese ngiza la endabeni yengoma etrendayo eyaziwa kakhulu ethi ngizolala ngiduma ethi umlabo ungenza umuntu kunesimo engithe ngasibona senzeka abantu abaningi bane complain yokuthi ingoma le ethi ngizolala ngiduma ilistiwe kwi back ye CD kodwa mabethi bayifika bathatha iCD bayifaka kuma radio abo mabefika ingoma zu13 azikho 14 bafowethu kahle kahle ingoma le yana ethi ngizolala ngiduma ayisiwa amagoso ngibhalile lapha ngemuva mungaliphendula iCD lakho la ngemuva ulibheke libhaliwe la ukuthi track 14 available in downloads okusho ukuthi ayitholakala la kwi-album uyangena laphana ku-internet uyithenge khona kuwona wonke nje ama-digital platforms inhloso yalokho nesizathu salokho ukuthi le ngoma leyana ethi ngizolala ngiduma ayisiwo amagoso iphume under umdumazi iwumdumazi so ngiyacela abafowethu ukuthi nikunderstand lokho sixolise nje futhi kakhulu ngalokho ngoba kukhona abantu abangazange bekunaki bese ngithi ke iCD le lamagoso liyatholakala uma ngabe ulidinga sicela ukuthi uxhumane nobuholi obuseduze nawe uxhumane nama branch wonke ama branch umuntu nje oseduze kwe branch thizeni uxhumane nenduna eseduze nawe uzokwazi ukuthi umsebenzi uthole labo nalabo indawo abakuzona othola ukuthi mhlamba abanazi induna eseduze nabo sicela ukuthi bexhumane nabantu abafana noMhlengemali wakwaMthembu noma uDiploma wakwaZulu ibona abantu abazokwazi ukuthi bebasize bebafikisele umsebenzi la kufanele ukuthi ufike khona ngiyacela ke siusupport umsebenzi wamagoso ngiyabonga kakhulu nangendlela engibona nesangisupporta ngayo kulezi insuku umsebenzi wami uyahamba kakhulu nanendlela enisupporta ngayo noma ngifika e-stage ngiyodlala abantu bayijabulela kakhulu ingoma ethi ngizolala ngiduma ngiyacela niqhubeke njalo nje bafethu nibambisane nathi niseseke siyamthanda kakhulu sohleze simthanda sengathi ningajabula ngokuyihlonipha noma nilala nduma kodwa nidume kahle ningazenza izinto eziphambene nomthetho ngiyanthanda kakhulu ngiyabonga